Tani ftoj shkëlqësinë e tij, kryetarin Talla Xhaferi t'ju drejtohet mysafirëve. Now, I invite His Excellency, President Talla Xhaferi, to address the guests. Благодарам, фалендерит. Почитуван генерален секретар на НАТО, господин Йенс Столтенберг. Почитувани членови на Северноатлантският совет, почитуван премиер Заев, почитувани колеги, почитувани членови на владата на Северна Република Македония, Ваши екселенции, дами и господа. Вечерва Собранието на Република Северна Македония има особена чест и задоволство да за пръв път биде домачин на Северноатлантският совет, тело кое вие, како генерален секретар на НАТО, го водите. Ова за нас, како политичари, без разлика дали сме од власта или од опозицијата, но и за пошироката јавност, представува соодветно признание и потврда дека заслужено стануваме членка на НАТО алијансата. Со ова, нашата земја остварува една од своите стратешки определби, а тоа е членството во неголемата одбранбена организација. Индеруар секретари предишни минатус, зотри Jens Stoltenberg. Тендеруар антар të Këshillit Veriatlantik. Inderuar premier zoti Zaev, kolegë të nderuar antar të qeverisë Republikës së Maqedonisë Veriut, shkëlqësia juaj, zonja zotëri. Sonde Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka nderin dhe kënaqësinë e veçantë që për herë të parë të jetë mikpritës i Këshillit Veriatlantik, organ të cili njohë si sekretari përgjithshëm i NATO-s e udhëhiqni. Kjo për ne si politikan, pa dalim nëse jemi në pushtet apo opozit, por edhe për opinionin më të gjerë, paraqet një mirënjohje dhe vërtetim se me merit bëhemi antar në aleancën e NATO-s. Me këtë, vendi ynë realizon një nga përcaktimet e veta strategjike dhe kjo është antarësimi në organizatën më të madhe mbrojtëse. Esteemed NATO Secretary General Mr. Jens Stoltenberg, distinguished members of the North Atlantic Council, distinguished Prime Minister Zaev, distinguished members of the Government of the Republic of North Macedonia, dear colleagues, Your Excellencies, ladies and gentlemen, tonight, for the first time, the Assembly of the Republic of North Macedonia has a special honor and pleasure to host the North Atlantic Council, a body that you, as Secretary General of NATO, lead. This, for us as politicians, whether we are from the government or the opposition, but also to the wider public, is a kind of recognition and confirmation that we rightfully become a member of the NATO alliance. With this, our country achieves one of its strategic commitments, which is membership in the largest defense organization. Почитуван генерален секретар Столтенберг, свесни сме дека членството во НАТО е динамична категорија која носи многу предности и придобивки, но во исто време налага и многу обврски. Зачувањето на мирот и безбедност на глобално ниво, справувањето со сите предизвици кои го загрозуваат мирот, почитувањето на човековите права и слободи, парламентарната демократија и владењето на правото. Се што тоа вредности врз кои почива НАТО, алијансата и кои се природна обврска на секоја земја членка. Република Северна Македонија верува во овие принципи и во оваа пригода сакам јавно да нагласам дека како полноправна членка на НАТО, посветено и одговорно како и досега, ќе продолжиме во остварувањето на овие темелни вредности и принципи кои не обединуваат со сите земји членки на НАТО. Тоа го должиме на нашите граѓани и на сите идни генерации да живеат во еден подобар и побезбеден свет. Индеруар секретари përgjithshëm Stoltenberg, jemi të vetëdijshëm se antarësimi në NATO është kategori dinamike e cila sjell shumë përparësi dhe përfitime, por në të njëjtën kohë imponon edhe shumë obligime. Ruajtja e paqes dhe sigurisë në nivel global, ballafaqimi me të gjitha sfidat që rrezikojnë paqen, respektimi të drejtave dhe lirive të njerëzit, demokracia parlamentare dhe sundimi i të drejtës. Gjithë këto janë vlerat mbi të cilat bazohet Aleanca e NATO-s, që janë obligim natyror i çdo vendi antar. Republika e Maqedonisë së Veriut beson në këto parime dhe me këtë rast dua që publikisht të potencoj se si antare plotfuqishme në NATO do e vazhdojmë si edhe deri tani me përkushtim dhe përgjegjësi realizimin e këtyre vlerave dhe parimeve themelore që na bashkojnë me të gjitha vendet antare të NATO-s. Këtë ua kemi borxh qytetarëve tanë dhe të gjitha gjeneratave të ardhshme, të jetojnë në një botë më të mirë dhe më të sigurt.
Ви благодарам и ве повикувам да земете збор. Ju falenderoj dhe juftoj që të merrni fjalën. Distinguished Secretary General Stoltenberg, we are aware that NATO membership is a dynamic category which brings many benefits and advantages, but at the same time requires a lot of commitments. Maintaining peace and security at the global level, addressing all the challenges that threaten peace, respect for human rights and freedoms. Parliament NATO, we will continue devotedly and responsibly as before to foster these fundamental values and principles that unite us with all NATO member states. We owe it to our citizens and to all future generations to live in a better and safer world. Thank you for your attention, and now I invite His Excellency, Honorable Secretary General Stoltenberg, to take the floor. Thank you so much, President of the Assembly Tsaferi, Prime Minister Zoran Zaev, ministers, ambassadors, ladies and gentlemen, dear friends. On behalf of the North Atlantic Council, I would like to tell you how honored and grateful we are to be able to be together with you here today in this hall and to meet all of you this evening. Благодарам председателя на събранието, господине Джафери, благодарам и на председателят на владата Заев, почитувани министри, амбасадори, драги приятели, дами и господа. Од името на сите членови Северноатлантскиот совет на НАТО би сакал да искажам колкава чест е да се биде тука вечерва. North Macedonia has embarked on an extraordinary journey, a journey towards European and transatlantic integration, a journey marked by courage and determination to solve the name issue that has held your country back for far too long. Северна Македонија се впушти во едно исклучително патување кон европската и трансатлантската интеграција, патување кое го одбележа храброст и одлучност за решавање на прашањето со името кое што ја кочеше вашата земја предолго. And tonight I would like to congratulate you all for taking the difficult steps necessary to surmount the obstacles for the people of North Macedonia. The benefits to your nation are already very clear. Investment in North Macedonia is up threefold in the space of a year. Вечерва сакам да ви честитам на сите за преземање на потребните тешки чекори за надминување на пречката за луѓето на Северна Македонија. Придобивките за вашата земја се веќе јасни. Инвестициите во Северна Македонија се трикратно зголемени во период од една година. And you already have a seat at the NATO table, taking part in the NATO Defense Ministers meeting in February and our Foreign Ministers meeting in April. А веќе имате место на масата на НАТО, учествувавте на средбата на министрите за одбрана на НАТО во февруари и средбата на министрите за надворешни работи во април. Our alliance has kept our people safe and our values, freedom, democracy, the rule of law, secure for so many years. Нашата алијанса ја чуваше безбедноста на нашите луѓе, а нашите вредности, слободата, демократијата и владењето на правото сигурни за многу години. Such has been the success of the NATO alliance that from the beginning all the nations have sought to join our alliance. In 1949, the foreign ministers from 12 nations signed the Washington Treaty. Soon, when the accession process is completed, I look forward to welcoming North Macedonia as the 30th member of our alliance. Толкав беше успехот на НАТО алијансата што уште од почетокот и други нации сакаа да се приклучат. Во 1949 година министрите за надворешни работи од 12 земји го потпишаа договорот од Вашингтон. Наскоро, кога процесот на пристапување ќе биде комплетен, со нетрпение ќе ја пречекам Северна Македонија како 30-та членка на алијансата. And to seeing your flag fly at our headquarters in Brussels, as well as our missions and operations around the world. И да го видам вашето знаме како се вее во нашето седиште во Брисел, како и во нашите мисии и операции на секаде низ светот. So President Tsaferi, ladies and gentlemen, congratulations on all that you have achieved. Така што господине Джафери, дами и господа, ви честитам на сите за се што постигнавте. Thank you. Драги гости,